I kublai ye pi bro ki perlok ki was nyau suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open nyau chapi wa Ksoh ka Kari Mizoram how Sarok Jowai bypass hadin wa chem wale ye ki kam percha ain te chwa was dang i chiki kubor ladam pu emu de pi subscribe your new channels nyau bhai subscribe we ngat how to bell wa em hey tu khnang wa yok ten cho pi yo ye ki kubor wa thame te tons dang i chiki kubor nin kasngi kapra tarik ubanai wa pra haja ar ki Pulit ka Jowai police station da yo ki Ksoh ya kawi ka Kari Mahindra bolero rongle ka wa em ya u number MZ01R not zone rule ka wa da ya da u NK thangte ya u snem irta u sa wa chong hanong ba aizol Mizoram hei wa napo kate ka Kari da chem ya litli ki yusong ki wa da song ba hapo ki sendup kot warapher Wei menda wa yekite ki litli ki sendup da chem wa em nyau tali ki jaj sim ki wa tip kam ki Great Indian Hornbill ki wa da cha khayito klem ki kot ki slawa biang hei wa da pentip no chiki bro ka chnat wildlife ka Jowai ki wa da pentik na wa ki te ki jaj sim to ki wa da yada da ka ain wei to le ki wa da jan wir jaj hapo ka schedule 1 yong ka ain Wildlife Protection Act kat kam ki khubor wa da yo ki Pulit da yo ki Ksoh ya kate ka Kari hei por kam wakhande waje imet hei por wa pansenge Kari ki ha Sarok Jowai bypass NH06 kam te ki Pulit da kem no ki ya u driver yong kate ka Kari uthang te ya kat wa ya ki te ki sim wanda ekti no ya ki chaki bru ka wildlife te du ki ni don hi khublai chibon ya chem wan i ha ki khubor wadawan